Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru twibandaho akaba ari amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imvugo rutwitsi zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda zongeye gusubirwamo na Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Judith Suminwa. Judith rero yongeye kuvuga ko abateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bazabarwanya bakabatsinda kandi bakabakurikirana n'iwabo. Ni amakuru rero tugiye kuza twibanda ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru BBC Gahuza, tukaza rero tureba uko byifashe. Reka rero mbere y'uko tujya muri iyi nkuru nyirizina mbanze nsuhuze mwebwe mwese mukurikirana amakuru yacu muherereye mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje. Reka kandi muri aka kanya nongere nshimire mwebwe mwese n'ubundi twumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, namwe mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Ni amakuru rero tugiye kwibanda cyane cyane ku yari kuvugwa ahangaha mu karere, tukagaruka cyane cyane ku magambo rutwitsi akomeje kugenda avugwa n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari n'amagambo rero bavuze nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari mu karere ka Nyamagabe yiyamamaza, yaje kuba yumvikana n'urubyiruko ko abanga u Rwanda ndetse n'abifuza kuruhungabanya yuko bazabarangira ahari inyanja cyangwa amazi menshi maze ngo bakayiyahuriramo. Maze rero nyuma yaho nibwo iyi nkuru yaje no kuba igaragara, yari imaze akanya ariko nayibonye nyuma yaho nyine ivuga ko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yari mu ruzinduko rwe rwa mbere mu ntara ya Kivu ya ruguru iri mu ntambara, ngo yatangaje ko abateye igihugu cye atavuze abari bo ngo bazakurikiranwa kugeza babagejeje iwabo. Abategetsi ba Kongo bashinja u Rwanda ko ari rwo rwateye iki gihugu ruciye mu mutwe wa M23. Ibyo leta y'u Rwanda yo yakomeje kugihakana ikavuga ko iki ari ikibazo cy'abanyekongo ubwabo. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, Judith Suminwa yabwiye amatsinda y'abahagarariye inzego zitandukanye bari batumiwe ku cyicaro cy'iyi ntara mu mujyi wa Goma ku ruzinduko rwe rwa mbere nka Minisitiri w'Intebe yahisemo kuruhera mu gace k'igihugu karimo intambara, ngo kuko ari ikibazo guverinoma ye ishyize imbere mu gushakira umuti. Avuga ko kuri iyi ntambara yavuze ko kandi abateye igihugu cye bazakurikiranwa. Ati ntabwo tuzabareka, tuzakomereza iwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo tuzabareka. Ibiro ntaramakuru bya Kongo ASP bisubiramo Suminwa akavuga ko ingabo za leta ya Kongo zirimo kongererwa ubushobozi kugira ngo zibashe gutsinda intambara zirimo kurwana n'umutwe wa M23. Suminwa rero yavuze ko atari ubwa mbere ageze muri aka gace, ariko ko ari ubwa mbere ahagaze nka Minisitiri w'Intebe. Ati nagombaga guhera hano kuko ibibazo bihari turabizi, ariko ni ingenzi kwiyizira ngahura n'abaturage n'abategetsi ba hano nkabasha kuganira nabo. Mu bice bitandukanye by'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hamaze iminsi hari imirwano, ndetse no kuri uyu munsi wa none nk'uko twanabigutangarije hari intambara ikomeje kubica bigacika mu gace ka Kanyabayonga, ikaba ikomeye kandi n'ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zirimo zifashwa n'umuryango w'ibihugu bya SADC n'abarwanyi biswe Wazalendo barwana n'umutwe wa M23. Ku rugamba hashize igihe kigera ku kwezi nta ntambwe ikomeye iterwa n'uruhande urwo ari rwo rwose mu zihanganye mu kwigarurira cyangwa se mu kwisubiza uduce runaka. Iyi mirwano kandi yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi amagana bava mu byabo bahunga berekeza mu mujyi wa Goma,
n'inkengero zawo aho benshi baba mu nkambi z'impunzi. Mu ruzinduko rwe Judith Suminwa yizeje abaturage ba hano ko leta irimo gukora ibishoboka byose ngo igarure amahoro n'umutekano bivugwa ko byabuze muri Kivu y'Amajyaruguru. ASP ibiro ntaramakuru bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isubiramo igira iti ndabizeza ko guverinoma yanjye izakora uko ishoboye kose ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu ntara yose ya Kivu ya ruguru kugira ngo aba baturage bose bahunze basubire iwabo aho baturutse. Suminwa yageze i Goma ku mugoroba wo ku wa gatatu aturutse i Bukavu aho yatangiriye uruzinduko rwe rw'akazi ari kumwe kandi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi na Minisitiri w'ingengo y'imari na Minisitiri w'itangazamakuru, akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya. Ni M23 rero n'ubundi ikomeje kugaragaza ubushobozi bukomeye muri iyi ntambara, aho ubu ngubu bamaze kwinjira mu mujyi wa Kanyabayonga. Ni intambara rero yatangiye kuri uyu wa kane mu gitondo cya kare ku isaha za saa 9, aho intambara yatangiriye ahitwa Miriki. Kuri ubu ngubu rero intambara ikaba irimo yumvikanira mu mujyi wa Kanyabayonga nk'uko dukomeje kugenda tubikesha amasoko yacu ari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero dukomeza kugenda tugukusanyiriza tukayakugezaho 5 kuri 5 ahangaha kuri Ihango TV. Akaba ari amakuru rero tuba dukesha ibinyamakuru bitandukanye ayo tuba twagukusanyirije, ndetse n'aba ari kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se yandikwa mu binyamakuru bitandukanye. Akaba ariyo yose tugenda tugukusanyiriza tukayakugezaho ahangaha kuri iyi mbonesha kure imwe rukumbi ikugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa kandi uba utasanga hari. Ni amakuru rero muri aka kanya tugiye kwibanda cyane cyane kuri iyi ntambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 n'ubundi ukomeje kugaragaza ubudasa muri iyi ntambara, aho wamaze kwigarurira ibice byinshi bitandukanye birimo Nyiragongo, Bunagana, Rucuru, Masisi, za Minova ndetse n'ahandi hatandukanye. Nyuma rero yuko ku munsi w'ejo bundi habaye intambara ikomeye yabereye hafi n'umujyi wa Sake, kuri ubu ngubu intambara kuri agise ya Kanyabayonga yongeye kubura, maze umutwe wa M23 ubu ngubu bikaba bikomeje kuvugwa kuri gukubita inshuro ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amashusho rero atandukanye dukomeje kugenda twakira turimo tugutunganyiriza, ndetse tukaba tuyegeranya kugira ngo tukugezeho inkuru irambuye ku by'iyi mirwano yazindutse kare cyane ibera hitwa Miriki hafi n'umujyi wa Kanyabayonga. Kuri ubu ngubu ikaba yamaze kwinjira kuri Kanyabayonga nk'uko nyine dukomeje kubikesha ikinyamakuru cya Kivu News nk'uko cyabitangaje, ndetse n'andi masoko yacu yose ari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barahurira kuri iki kintu kivuga ko umutwe wa M23 wamaze kwinjira bwite mu birindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, kuko bafatanyaga kurinda umutekano muri uyu mujyi wa Kanyabayonga. Mu kanya kashize kandi twakubwiraga ko kuri agise ya Sake umutwe wa M23 uherutse guhangana n'ubundi n'ingabo bahanganye, biza kurangira rero abasirikari bagera kuri 2 ba Afurika y'Epfo bahasize ubuzima ndetse abandi 20 barakomereka. Akaba ari n'imirwano rero yaguyemo abana 3 n'umugore umwe wabashije gukomereka ku buryo bukomeye nk'uko twabikugejejeho mu kanya akashize. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ziri mu bihe bitoroshye, ziburiramo ababo bicwa n'ibitero by'umutwe wa M23. Nibikubiye mu itangazo ubuyobozi bw'ingabo za Afurika y'Epfo zashyize hanze rimenyesha ko bagabweho igitero gikaze ku musozi wunamiye santere ya Sake muri teritwari ya Masisi, maze icyo gitero gihitana abantu babo, abandi benshi barakomereka, harimo n'abakomeretse ku buryo bukabije. Ni itangazo risobanura ko iki gitero ingabo za Afurika y'Epfo zagabweho ko cyakozwe ku munsi w'ejo bundi hashize tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, kandi ko cyaguyemo abasirikari babo 2, abandi 20 barakomereka, mu gihe abagera kuri 4 bo
bakomeretse ku buryo bukabije ndetse bakaba bamaze koherezwa mu bitaro kugira ngo bitabweho. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko icyo gitero cyanaguyemo abana batatu ndetse n'umubyeyi w'abo bana akaba yarakomeretse ku buryo bukomeye. Itangazo risoza rivuga ko imiryango y'Abanyafurika y'Epfo yaburiye ababo muri icyo gitero ko yamaze kumenyeshwa ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo imirambo y'ababo igezwe iwabo kandi ko amazina y'abamaze kwitaba Imana ko azatangazwa hanyuma nk'uko ubibona muri iri tangazo ryatanzwe n'izi ngabo za Afurika y'Epfo zatabarizaga bene wabo nyine bari bamaze gusiga ubuzima bwabo muri iki gitero cyagabwe hafi n'umujyi wa Sake. Naho mu yandi makuru, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wongereye ingabo zawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahashye umutwe wa M23. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wongereye ingabo zawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhashya umutwe wa M23. Bakaba rero abasirikari barenga 9,000 bo mu butumwa bw'uyu muryango wa SAMIDRC bwatangiye mu mpera z'umwaka ushize 2023 nk'uko bivugwa. Aba basirikare rero bongerewe mu rwego rwo gufasha ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23 umaze gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Bigitangira hoherejwe rero ingabo zigera ku 5,000 zirimo 2,900 za Afurika y'Epfo iyoboye ubu butumwa n'izindi 2,100 zirimo iza Tanzania ndetse n'iza Malawi, ariko ntabwo zigeze zitanga umusaruro zari zitezweho na guverinoma ya Kinshasa kuko ntizigeze zirukana M23 mu bice yari yarafashe. Afurika y'Epfo rero imaze gutangaza ko abasirikari benshi bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri bo hakaba harimo Kapiteni Simoni Mukuru na Kapiteni Tabanga Semono bishwe n'igisasu mu kwezi kwa kabiri, ndetse na Sergeant David Ngubane wapfuye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo 2024. Ubwo Serge rero Ngubane yapfaga, M23 yatangaje ko yasenye ibifaru 4 bya SAMIDRC, bafata rero ibindi bibiri n'ikamyo ya Eveco. Hari abandi basirikari 3 ba Tanzania bishwe ubwo igisasu cyagwaga hafi y'ikigo cyabo mu kwezi kwa 4 2024. Uwo munsi hakomereka abantu 3. Abarwanyi ba M23 mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu 2024 bafashe mpiri abasirikari 4 ba Afurika y'Epfo baguye mu mutego wabo mu gace ka Kimoka muri teritwari ya Masisi. Aba rero bikaba biyongera ku bandi bivugwa ko bafashwe mu bihe bitandukanye. Igitangazamakuru cya Afurika y'Epfo cyitwa Intelligence ku munsi w'ejo hashize cyatangaje ko mu rwego rwo gutegura bundi bushya urugamba rwo kurwanya umutwe wa M23 ngo hiyongerewe ingabo za SADC ziva ku 5,000 zigera ku 8,000. Kuri iyi nshuro bivugwa ko Afurika y'Epfo yongereye ingabo 2,600, Tanzania yo yongeraho ingabo 750, naho Mali ishyiraho abasirikari bagera ku 1,000. Gusa ngo leta ya Kinshasa yo niyo izirengera ikiguzi cy'ibikorwa by'izo ngabo nyuma y'ibiganiro bizabera i New York mu kanama k'umuryango w'abibumbye mu mpera z'ukwezi gutaha muri uyu mwaka w'2024. Icyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kongera ingabo mu butumwa bwa SADC kimenyekanye mu gihe muri guverinoma y'iki gihugu hitezwe impinduka zikomeye kubera ko ishyaka rya ANC riri ku butegetsi ryamaze kwiyunga n'andi atavuga rumwe nayo. Mu mashyaka yiyunze rero hakaba harimo ANC, harimo ndetse na Democratic Alliance isanzwe itameranye neza na Perezida Cyril Ramaphosa ku cyemezo yafashe cyo kohereza abasirikari b'iki gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ni amakuru rero agezweho dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu, akaba rero ari amakuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ngusomera rero nkaba nzisoma ku binyamakuru bitandukanye rero bikomeje kugenda byandika amakuru abavugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukomeza rero kugenda tukugezaho hano kuri Ihango TV, muri aka kanya rero n'ubundi nkaba ngira ngo nkugezeho andi makuru, akaba ari amakuru cyane cyane agaruka ku myigaragambyo ibera mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho abaturage cyane cyane biganjemo urubyiruko bakomeje kwinubira itegeko ryongera imisoro ku bintu bitandukanye, bakaba kuri uyu munsi ndetse binavugwa ko bashobora kongera kwigaragambya nk'uko umwe mu bakunzi bacu wa hariya muri leta ya Kenya yabidutangarije kuri uyu mugoroba. Ni rero ikintu kimaze n'iminsi gihungabanya umujyi wa Nairobi, cyane cyane ko iyi myigaragambyo nyine imaze iminsi ibera i Nairobi mu gihugu cya Kenya yafashe indi ntera. Ni imyigaragambyo rero igiye kumara iminsi ingana n'icyumweru ibera ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Kenya, ahanini abayikora biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, baramagana rero umushinga w'itegeko rishya ry'ubukungu ryongera imisoro. Abaturage rero baramagana uyu mushinga bavuga ko ugamije gukomeza guhonyora imibereho yabo n'ubundi itaboroheye, ndetse n'ubukene bwakomeje kuvugwa kuva Perezida William Ruto ngo yagera ku butegetsi. Kuri uyu wa kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, inzego zishinzwe umutekano zari zawukajije ku biro bimwe by'ibigo bya leta birimo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, ku biro by'umukuru w'igihugu ndetse no kuri za minisiteri. Gusa amakuru atangwa n'abaturage baturiye umurwa mukuru wa Nairobi akaba avuga ko nyuma ya saa sita z'ejo hashize abigaragambyaga bakozanijeho bidasanzwe n'abapolisi ndetse bakabanesha, ubundi bakinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Imyigaragambyo yafashe indi ntera nyuma y'uko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko yatoye umushinga w'itegeko rigamije kongera miliyari 2,700,000 ku misoro hagamijwe kwikura mu myenda y'inguzanyo iremereye iki gihugu gifite. Amashusho rero yagiye hanze agaragaza rumwe mu rubyiruko ruri muri iyi myigaragambyo rwamaze kugera mu nteko ndetse ruri gushwanyaguza bimwe mu birango by'igihugu nk'amabendera ndetse runangiza na bimwe mu bikoresho nk'intebe n'ibindi. Ku wa mbere Perezida William Ruto yari yahamagaje abari muri iyi myigaragambyo abizeza ko ubuyobozi bugiye gusuzuma ubusabe bwabo. Gusa bamwe mu basesenguzi bavugaga ko mu byo yatangaje bidatanga igisubizo cy'ibyo abanyakenya barimo basaba. Byanavuzwe kandi ko muri iyi myigaragambyo yaguyemo abantu bagera ku 10, bakaba baraguye hafi n'ingoro y'inteko ishinga amategeko, mu gihe abandi benshi bakomeretse. Kimweho rero ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri William Ruto perezida wa Kenya yatangaje ko leta itazihanganira abateguye n'abatera inkunga imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu. Mu ijambo yagejeje ku gihugu yasobanuye ko bagiye guhagarika abo bose. Yavuze ko kandi bateguje imvururu bakora ibikorwa byo kugambanira igihugu. Perezida William Ruto yanategetse ko inzego zose z'umutekano zikumira ibyo avuga ko ari umugambi w'abagizi ba nabi wo guhungabanya umutekano n'umudendezo by'igihugu.